Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Kako ste danas, Zorice? Hvala na pitanju. Dobro je, lepo. Sunčano i odmah je sve Da, da, lepše. sunce menja Da. perspektivu gledanja na svet. Ima nešto oko sunca Da, da, i svetlost. svetlosti. To je svetlost i tama. Ali vidite, kako ono, po jutru se dan poznaje. I mi počinjemo em jutro, em ponedeljak. Da, pa, I svakog ponedeljka tako družimo se sa Justinom Popovićem, što u mladim danima, što u zrelim. tako je, tako je. Da. Dobro, hoćemo da krenemo. Ako nema nekih pitanja sa četa ili iz komentara na video prošli, onda Idemo odmah da. na... Pa evo, nekoliko stvari smo, prošli put smo govorili o tom oblagodoćenju ili ozdravljenju gnoseološkog aparata kod Justina i rekli smo da paralelno Justin, dok on piše ove molitve, znači kao molitveni dnevnik koji vodi za sebe, on paralelno priprema se i za pisanje svoje teze o Svetom Makari u egipatskom. Naravno, ovde govorimo mi o 21. godini, on je još uvek tada u Atini na studijama, to su to je svršetak njegovih osnovnih studija. Rekli smo da je on završio šestogodišnju, znači, bogosloviju u Beogradu, bogosloviju Svetog Save, onda je posle toga je bio regrutovan a, kao vojnik u Četi sanitetskom bataljonu kasarni Ćele Kula u Nišu, proveo rat, odnosno prve godine rata sa srpskom vojskom, prelazeći Albaniju. Posle prelaska Albanije on biva prebačen prvo u Petrograd, a onda zbog da kažemo, tih nemira koji su bili pred Oktobarsku revoluciju, cela grupa studenta koja je bila prebačena, bogoslovaca tada, koja je bila prebačena u Petrograd, bila prebačena u Oksford i tamo nastavljaju studije. Njemu se u tom trenutku priznaju da kažemo te 2 godine, jer to ipak radi se o šestogodišnjoj gimnaziji, šestogodišnjoj bogosloviji, tako da se njemu priznaju neke osnovne studije, zato se on u Oksfordu upisuje i taj stepen koji se zove Bachelor of Letters. Bachelor of Letters u tom trenutku je bakalaureat je najveći stepen studija, mentorski vođenih studija koji ste u tom trenutku mogli da završite u Oksfordu. Znači, nema PhD-a u tom trenutku, on se tek uvodi se 919. godine, znači pri kraju njegovih studija. Tako da se njemu priznaju ove 2 godine, on se upisuje na ovo i on radi tezu. Nažalost, njemu ta teza nije odobrena, nije priznata. Ulazili smo u tu problematiku, rekli smo koji su to razlozi za to, prema komisiji preterane identifikacije sa stavima Dostojevskog i ostalo. Naravno, oko toga se vrtela jedna priča kako je to bilo moguće. Često je bilo to obrazlagano kao preterana kritika papizma u njegovom doktoratu, što donekle jeste tačno. On je pratio Dostojevskog i celo poglavlje u tom doktoratu ili o tom radu, postdiplomskom radu o Dostojevskom se tiče njegove kritike velikog inkvizitora, tako da i to jeste posredno i kritika papizma, ali ono što treba reći, on taj doktorat, znači, ili taj stepen ne dobija u Oksfordu, vraća se u Jugoslaviju tada i posle toga biva poslet odmah u Atinu. U Atini
kada dolazi u Atinu na studije teologije, njemu bivaju priznati određeni ispiti koje je on polagao u Oksfordu, tako da mu se otvara mogućnost da on završi prvo osnovne studije teologije, koje su bile upitne u tom trenutku i onda da nastavi doktorat. Zato govorimo o ovom o 21. godini, već on završava te studije, ali ima neku ideju koja se tiče i doktorata. Kao što smo rekli, doktorat je na temu ličnosti i saznanja kod Svetog Makarija Egipatskog. To je tema doktorata. Ono što je važno ovde istaći, prvo da krenemo od toga koje su to molitve koje on izgovara i kakav je to niz tih molitava. Generalno, on ovde svakog dana, znači, upisuje koliko je molitvi izgovorio, koliko je metanije napravio, kome su te molitve upućene, i to je nešto što nam na neki način daje sliku kako njegov molitveni život teče i kako je on strukturisan. Prošli put ja ću ovde da istaknem dve stvari. Jedna stvar se tiče, kažemo, onoga što će on kasnije raditi, na čemu će provesti decenije svog života, to su rad nad žitijama svetih, znači mesto svetitelja u njegovom radu, a ovde govorimo o mestu svetitelja u njegovoj molitvi, a druga stvar se tiče samog, da kažemo, karaktera i prirode molitve. Kome se on moli i šta on traži u molitvi. Znači, to su dve stvari. Prvo da počnemo od ovoga. Generalno, ceo ovaj molitveni dnevnik je pisan, znači svakog dana svakog dana se on moli i prvenstveno se moli svetitelju koji se tog dana proslavlja. Evo, recimo da uzmemo Sveti Sava, 14. januar 1921. Moram reći prvo da 21. godine mi ovde već 21. godine nema te podeljenosti, znači nema razlike u novom i u starom kalendaru. Radi se samo o jednom kalendaru, novi kalendar se tek u Grčku crkvu uvodi posle 23. godine, znači to je to posle sve pravoslavnog kongresa koji je bio u Istanbulu, koji saziva Meletios Metaksakis, patrijarh Meletios Metaksakis, na kome učestvuju i predstavnici naše crkve. Na tom kongresu je jedna od tačaka bilo, to je taj poznati kongres na kome je bio i naš Milinković koji je predložio svoj kalendar. Nažalost, taj kalendar nije usvojen, išli su u pravcu, ili je delimično usvojen, da kažemo, išli su u pravcu prvenstveno primene i uvođenja novog kalendara. To je imalo svoje razloge, zato što je taj kongres imao i neku ekumensku perspektivu i u tom trenutku je bilo i izvesno sjedinjenje među crkvama, tako da je to iskorišćeno na neki način da bi se odnos sa Anglikancima uspostavio na boljim osnovama i da bi u tom trenutku, da ne kažemo politički razlog, da bi Vaseljenska patrijaršija ili Carigradska patrijaršija dobila političku podršku Velike Britanije. Ali da ostavim to po strani, na tom kongresu je doneta odluka da sve crkve koje su učestvovale na kongresu, znači na kongresu su učestvovale većina crkava, bez naravno ruske pravoslavne crkve, i donete odluka da one pređu na novi kalendar. Srpska crkva je usvojila, da kažemo, tu odluke toga, ali nije prešla na novi kalendar, iako je obavestila Vaseljenskog patrijarha da zbog problema
lokalne prirode nije bilo u mogućnosti da od 925. godine primeni novi kalendar, naravno to je ostalo. Generalno to govorim za prosto da bi znali da Sveti Sava pada 14. januara, kada mi slavimo zapravo i kada slavimo Novu godinu, tad je Sveti Sava i da generalno nema tog, da kažemo, te podele. Kasnije ćemo videti u njegovim pismima posle, da kažemo, ovog 23. godine, da on stavlja paralelno datume i jednog i iz novog i starog kalendara. Na primjer, ovde počinje molitvono nastrojanje pred liturgije 300 metanija. Isuse slačajši, Svetim Savom oblagodati oko moje sve grešno. Prvenstveno šta treba reći? Treba reći da ovde svetitelji igraju ogromnu ulogu u njegovom molitvenom iskustvu i molitvenoj praksi. I on kaže da je u centru, znači, kaže, molitveni odnos prema svetu se i kreće oko Isusa Savčajšeg, ali nikada Justin, kad pogledate ovo, nikada on direktno se ne obraća Hristu. Znači, uvek se obraća kroz posrednika. Pa onda kaže, Isuse slačajši, Svetim Savom oblagodati o molitvi. Isuse slačajši, Svetim Pavlom o molitve meni sve grešnog. Isuse slačajši, Svetim Petrom. Hoću da kažem da generalno on prati taj način i ti svetitelji kojim su tog dana proslavljaju, oni postaju zapravo molitvenici Justinovi pred Bogom. Znači, to je nešto što je vrlo važno istaći, jer je obično se pominje taj uticaj koji je izvršen na mladog Justina tokom njegovih studija u Oksfordu. Tokom studija u Oksfordu jedan od njegovih mentora, ne jedan, nego jedini mentor koji je bio Walter Freer, to je zapravo bio profesor u Oksfordu, poznat i kasnije je postao i biskup, dosta značajan i generalno može se vidjeti da je Justin prema njemu imao ogromno poštovanje. Iako taj doktorat nije dobio, to se može vidjeti iz kasnijih njegovih dela, naročito iz njegovih pisama i njegovih izveštaja dok je on bio urednik časopisa Hrišćanski život, pa je u hronici opisivao događaje koje se tiču i opisivao događaje u Anglikanskoj crkvi. Walter Freer je napisao jednu značajnu knjigu, knjiga se naziva Svetitelji crnog slova. Znači, mi obično u crkvi razlikujemo svetitelje po tome kako se oni proslavljaju, pa obično neki svetitelji imaju značajni, da kažemo, vaseljenski svetitelji imaju veći značaj, tako da se njihova imena u kalendaru ispisana crvenim slovom. To crveno slovo znači da je to zapravo praznik, da se tog dana ne radi, znači da nije, da se značaj upućuje. Generalno, ne kažemo, veliki Hristovi, svi veliki Hristovi praznici, svi bogorodični praznici su u našem kalendaru crkvenom, ali ne kažemo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali u pravoslavnoj crkvi, generalno i u katoličkoj i anglikanskoj crkvi, ispisani, da kažemo, crvenim slovima. Oni se obeležavaju negde kao državni praznici. Često imate u zapadnim zemljama da se pored toga što se proslavlja, što je da kažemo, Božić ili Uskrs, Vaskrs, državni praznici, pored toga može da bude recimo i Sveta Trojica ili Duhovi je državni praznik tako da generalno to jesu ta crvena slova. Međutim, pored tih značajnih i značajnih vaseljenskih svetitelji kod nas, da kažemo, u kalendaru su crvena slova, da počnemo od Svetog Vasilija Velikog, pa onda Svetog Save, pa onda imamo Sveta tri jerarha, tako da su to sve svetitelji obeleženi crvenim slovima.
Pored crvenog slova imate svetitelje koji su obeleženi crnim slovima, što znači da to nisu, da kažemo, oni jesu, nisu praznici, to su dani kada se radi, ali se posebna pažnja tim svetiteljima obraća. To je generalno bilo u Anglikanskoj crkvi tada, da je Walter Freer napisao tu knjigu o svetiteljima crnog slova i to je dalo povod kolegi Bogdanu Lubardiću da pokaže da mogući uticaj na mladog Justina, da generalno povratak svetim ocima tada, koji je bio, da kažemo, zajednička karakteristika svih konfesionalnih teologija s početka 20. veka, da kažemo, povratak svetim ocima kao autoritetima crkve, znači ranim svetim ocima, je postojao u pravoslavlju. On se često izjednačava sa neopatrističkom sintezom, koji je termin koji je skovao Georgij Florovski i generalno pored Florovskog u tom pokretu učestvovao i sam Justin, Dimitru Staniloe i još niz teologa koji su kasnije došli, da kažemo Vladimir Loski, pa onda se to produžava sa grčkim teolozima iz Atinske škola 60. i 70. pa se tu mogu dodati naravno i naši teolozi poput Atanasija Jeftića, Amfilohija Radović, Irineja Pulovića i ostali koji su se bavili svetotečkom literaturom. Pored toga vi imate i u Anglikanskoj crkvi i sličan pokret gde imate od prestiža, od niza, da kažemo, anglikanskih teologa ili kolega Lubartić pokazuje, da kažemo, taj oksfordski pokret, traktorijanci, da oni imaju zapravo sličan pokret prema svetim ocima i potrebu da u svetim ocima nalaze odgovore na neka pitanja u tom trenutku i naravno imate taj pokret i u katoličkoj crkvi sa Libakom i sa Jean Danielu, Baltazar, to su sve teolozi koji su se vratili svetim ocima. To je znači, da kažemo, jedna tendencija koja je vladala početkom 20. veka, kasnije od 20-30 godina 20. veka u hrišćanskoj teologiji, koji opet prati, da kažemo, ovaj trend da se ne ide samo prema svetim ocima kao teološkim autoritetima, jer sveti oci, pored toga što su teološki autoriteti, oni su i svetitelji, oni su zastupnici, oni su stubovi na kojima crkva opstaje. Zato i postoji ta tendencija da se i žitije svetih, žitije tih svetitelja, prvenstveno vaseljenskih, znači oni koji se proslavljaju u celoj crkvi, a možemo reći da je pokret tih ljudi prvenstveno bio prema tim vaseljenskim, prema svetom Vasiliju, prema svetom Grigoriju, Bogoslovu, svetom Maksimu Ispovedniku, znači govorimo o nekim svetiteljima koji su proslavljeni u ranoj crkvi i koji su ostali autoriteti i u kasnijim vremenima, zato je to. A onda, pored toga, imate i svetitelje koji su, da kažemo, lokalnog, regionalnog tipa, koji se proslavljaju određenim tradicijama. Iako oni jesu univerzalni svetitelji, oni jesu vaseljenski svetitelji, zato što su ušli u kalendare, poput naše, recimo, Svetog Save, srpskog, on se nalazi u pravoslavnom kalendaru, ali on se samo kod nas, da kažemo, proslavlja i njemu se pride taj značaj da se taj dan obeležen crvenim slovom. Slično se može reći za druge svetitelje, svetog Vasilija Ostroškog, svetog Nikolaja Žičkog, svetog Justina Ćelijskog, govorim o savremenim svetiteljima, znači oni dobijaju mesto u, da kažem, u diptihu svetih i oni su uvedeni od strane lokalne crkve. Ovde mislim prvenstveno na našu pomesnu crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu. Znači, treba tu istaći da
to što se taj pokret koji se dešava nije nešto što je, da kažemo, samo u pravoslavlju ili samo u jednoj, da kažemo, pravoslavnoj tradiciji, da kažemo ruskoj ili grčkoj, da to jeste da je jedan široki pokret i svakako Justin je deo tog pokreta, ali ovde vidimo da on nije samo deo pokreta u tom smislu da on prati to teološki, pa vidimo da taj pomak koji se dešava između njegove prve teze i prve disertacije, koja je posvećena Dostojevskom, koja bi mogla možda malo i da kaže da je njegovo interesovanje usmereno prema ruskoj religijskoj renesansi i ruskoj religijskoj filozofiji. To smo pričali prošli put, jer u osnovi ruske religijske obnove ili ruske religijske renesanse upravo stoji Dostojevski, koji je najviše nadahnuo kasnije autore i svojom literaturom, svojim likovima, svojim, ne kažemo, religijskom perspektivom, prvenstveno hrišćanskom, pravoslavnom, i to je ono što Justin uzima. Na primer, njegov prijatelj i kolega Dušan Stojanović piše na Oksfordu, sa kojim je zajedno bio, piše tezu Solovjovu, tako da tu pokazuje se da oni obojica odlaze u Oksford da rade teme koji su u tom trenutku značajne za pravoslavnu teologiju uopšte, da kažemo, savremeni pravoslavni misioci. Ali već kad pogledate nekoliko godine kasnije, dolaskom u Atinu, on bira temu koja se ne tiče nekog savremenog mislioca ili nekog savremenog teologa ili oca crkve, iako Dostojevski nije svetitelj, ali u misli svetog Justina Ćelijskog on svakako zaslužuje da se nazove svetiteljem, čak ga Justin naziva i apostolom u određenim svojim delima, ali vi vidite taj pomak gde on od jednog, da kažemo, relativno savremenog, govorimo o autoru 19. veka, ipak je to Justinov savremenik donekle, jer on, iako se njihovi, da kažemo, nisu živeli u isto doba, ali on pripada toj epohi, rođen je krajem 19. veka, odrasta na neki način i upisuje Bogoslovije Svetog Save početkom 20. veka i obično se i taj početak do početka Prvog svetskog rata naziva produženim 19. ili dugim 19. vekom. Po svemu što čini, tako da se ona više u tom smislu on jeste, da kažemo, po obrazovanju možda pripada tom 19. veku više nego 20. veku, ali neka on ipak sa te strane pokazuje određenu modernost. To smo govorili, da kažemo, ili postmodernost, kao neki postmoderni lik, to je često upućivao vladika Tanasiju interpretaciji Justina kad je govorio da on je postmodern lik po tome što se on, recimo, svetom apostolu Pavlu obraća kao guru, stavlja sebe i svoje probleme apostolu Pavlu da ih reši. I u tom smislu on je neko koji egzistencijalno uzima svete oce. Nisu oni tradicija, nisu oni zaboravljene knjige, oni su živi svetitelji. I ovde se vidi, to nije samo da kažemo da ih on uzima tako, pa da je to, da kažemo, postmoderni način pisanja ili gledanja, kao što možemo naći kod latinoameričkih, recimo, autora, već prvenstveno, da kažemo, duboko pravoslavni način egzistencijalnog odnosa. I ovde se vidi taj odnos koji Justin gaji, jer svaki dan koji on piše, Sveti Sava 14.1., znači, Isuse slađajši svetim Savom o blagodati moje, oko moje sve grešno. 15.1., prepodobni Pavle Tivajecki, Isuse slađajši svetim Pavlom o molitve me sve grešnoga. Onda
17. 16. prvi Verige Svetog Petra, onda se on moli Isuse slađajši Svetim Petrom, o molitvu moju dušu. Onda imamo Sveti Antonije Veliki, on kaže Isuse slađajši Svetim Antonijem i Svetim Zlatoustim, daj mi smirenije, celomudrije, pokajanije, zato što je nedelja, jer se služi liturgija svetog Jovana Zlatoustog, zato on pominje oba svetitelja. A onda recimo nastavlja Sveti Atanasije, pa Isus slažajši Svetim Atanasijem o molitvi me sve grešnog. Prepodnim Makarije 19. prvi, Sveti Makarijem Isus se slađajši, Sveti Makarijem o molitvi me sve grešnog. Tako da on ide svakim danom, ponavlja te svetitelje. To je nešto što pokazuje zapravo taj niz i kako to ide, kako on duboko doživljava te praznike, jer ti praznici su zapravo i to vođenje kroz kalendar jeste neki niz, neko uzrastanje njegovo kroz te svetitelje i sjedinjenje sa tim svetiteljem, jer on govori, kod njega se može videti taj communio sanctorum, ta ideja zajednice svetih prvenstveno, kada on pominje sa svima svetima, to je nešto što ako pogledate u njegovom delu, ta fraza sa svima svetima, to je nešto najponavljanije u njegovom delu. Jer ovde govori, i to je ono kako on razume crkvu. Crkva nije samo na zemlji, crkva je na nebu, zastupnici naši pred Bogom su svetitelji, oni su živi, mnogo življi nego oni koji su u ovom trenutku na zemlji. Ali članovi crkve i oni koji su se upokojili i za njih se molimo, članovi crkve su i oni koji dolaze, koji se još nisu rodili. To je ta crkva o kojoj Justin govori i koju Justin smatra svojom crkvom, a naravno svetitelji su u toj crkvi zauzimaju, da kažem, najznačajnije mesto. Dobro, sada sigurno i anđeli, imate i te njegove molitve anđelu čuvaru i njegovo poštovanje prema anđelima, ali ovde je taj akcent na svetiteljima i na svetim životima, zato što se govori ljudima. Sada imam pitanje. Da. To je značajno kome se on obraća u molitvi. Ja bih ovako rekla da se on u molitvi obraća Hristu, pozivajući se na svetitelje, znači na to zajedništvo i na one koji su njemu, eto, tu po kalendaru, znači u isto vreme proslavlja i njih, jer je to dan posvećen njima, ali kaže ako se on u molitvi obrati prvo Hristu i podsjeća kao ono kada mi idemo kod nekog pa onda kažemo ko nas je poslao ili kojim povodom, znači da je to posredovanje, više pozivanje na, a ne molitva svim tim svetiteljima pa da se oni mole Hristu, već on ulazi u zajedništvo ne kao sam, nego sa nekim svaki put drugim koji je deo te crkve kojoj on pripada, a možda da li to možemo nazvati univerzalna crkva Hristova, kojoj pripadaju i živi i oni koji su umrli i oni koji će doći, znači ono mnoštvo iz otkrivenja možda kako će biti na kraju. Da, svakako to, oni jesu, on ih koristi, oni jesu zastupnici, znači to jeste zajednička molitva, znači on se moli Hristu kroz zastupništvo svetitelja koji se tog dana proslavljaju. Prosto je to njegovo zajedništvo, hoću samo da to istaknem, da to nije direktna molitva, znači to je generalno, ako pogledate, vi često imate te primere u ikonografiji, naši srednjovekovni manastiri su dobar primer
toga, gde obično imate ktitore, donatore, znači oni koji te manastir grade, da oni direktno ne poklanjaju taj manastir gospodu ili bogorodici, nego uvek kroz svetitelja posrednika. Znači, to jeste to, da kažemo, posredništvo kroz svetitelje i zato se i mi kroz svetitelji osvećujemo, jer su oni naši putokazi, oni su naši putevi, zato ih i Justin prati, zato pokušava da ih sledi. Oni su model, ili da kažemo, taj ideal u tom smislu hrišćanski koji treba pratiti i koji treba oponašati. I to je nešto što je značajno za njega. I ovde treba reći naročito januar, jer kad pogledate, dobro je da ceo kalendar počinje relativno, znači on počinje, ne imate nekoliko dana u 920. pred kraj, znači u decembru, ali veliki broj je tih najznačajnijih uvida je u januaru. Je zato što postoji taj, ili da kažem u ranoj crkvi je postojala ta tendencija da se svi značajni, najznačajniji svetitelji crkve praznuju ili stave praznuju u januaru. Pa onda počinje Svetom Vasilijem 1. januar, pa onda imate Ignatija Bogonosca, pa imate Svetog Serafima Sarovskog, pa se onda nastavlja kroz te vaseljenske svetitelje. Ovde imamo Svetoga Grigorija Niskog, pa Svetog Jovana Bogoslova, pa imamo Svetog Antonija Velikog, Svetog Atanasije Velikog, Svetog Maksima Ispovednika, tu je čak i naš Sveti Sava. Često puta se i to, recimo, uzmemo primer Svetog Maksima Ispovednika. Sveti Maksim Ispovednik se nije upokojio u januaru, on se upokojio u avgustu, 13. avgusta. Međutim, prenos njegovih mošti ili prenos njegove ruke je bio u januaru, znači kad je njegova ruka preneta, koja je odsečena, preneta u Carigrad, i onda je tada ustanovljen praznik prenosa moštiju Svetog Maksima Ispovednika i onda je zbog toga on stavljen. I mi često, da kažemo, crkva često se i nekim drugim merilima rukovodi kod ustanovljenja određenih praznika. Evo recimo Sveti Justin Ćelijski Novi je rođen na Blagovesti 1894. Upokojio se na Blagodesti 1979. godine. Realno bi bilo da se uzme, znači, dan njegovog upokojenja kao dan njegovog obeležavanja. Međutim, pošto se taj praznik i dan koji se on slavi, ako bi se uzeo Blagovesti, on bi se poklopio sa jednim velikim praznikom, prosto bi pao u zasenak tog velikog bogorodičevnog praznika. Zbog toga je crkva donela rešenje da se Sveti Justin praznuje 1. odnosno 14. juna, kada pada na praznik Svetog Justina, mučenika i filozofa. Zato što je Justin Ćelijski nosi ime Justina filozofa ili Justina mučenika. Ali, pa čak to se može videti u njegovom imenu, gde je on Justin Novi Ćelijski. Da se pokaže ta veza koju on ima sa Justinom filozofom. To je nešto što je vrlo značajno. Hoću da kažem da nekada postoji ta ekonomija, nekada se drugačije to rešava i mnoge stvari se rešavaju, da kažemo, sabornim umom crkve. Činjenice često ne moraju da obavezuju
crkvu da donese neku odluku. Naravno, one se uvek uzimaju, ali ako se misli da je nešto značajnije, onda se to pomera. Tako je, recimo, ovo su neki primere koji se tiču pojedinačnih svetitelja, ali imate neke primere koji su mnogo značajniji. Recimo, imate u interpretaciji evanđelja, kako se evanđelje interpretira. Vi imate tu epizodu Hristovog raspeća i kada rimski vojnici ispisuju tablu na kojoj piše Isus Hristos, car judejski, kao neka, da kažemo, pospredna poruka i koje se stavlja na krst i vi vidite zapravo, to je i namera bila, da se pokaže koliko je taj car judejski koji je došao, da je Judeje spasi, znači Mesija, koliko je zapravo on beznačajan, da on ništa nije mogao da uradi o tome. Međutim, vi imate iako imate vrlo jasno slovo svetopisma, u ikonopisu car judejski je zamenjen carom slave. Pa vi imate svaki, a ne samo u slovenskoj tradiciji, nego i u grčkoj tradiciji, i vi imate da se umesto cara judejskog piše car slave, što pokazuje zapravo slavu Božju koja će nastupiti Hristovim vaskrsenjem. Znači, najnižu tačku na koju se Hristos spušta, a to je tačka smrti, tačka maltene nebića, gde on silazi u ad, a onda taj mali natpis koji je služio kao jedna drugačija poruka da se pokaže zapravo Jevrejima da oni nemaju nikakvog Mesiju, da je to zapravo samo privid, da su se oni džabe nadali da će nešto biti njima dato, da će oni biti spašeni od ovoga ili od onoga, jedan put, da kažemo, taj koji je umro na krstu, kada vi imate slom kod apostola, kad se prosto ne veruje šta se desilo, odjedan put taj car slave koji je mrtav ustaje iz mrtvih. I to prevazilazi, da kažemo, sva očekivanja, ne samo Jevreja, ne samo Judeja, nego prevazilazi očekivanja celog ljudskog roda, zato što je očekivan jedan politički lider koji će da im donese prosperitet, da oslobodi od Rimske imperije, a on oslobađa ljudski rod od smrti. On vas krsava u telu. I to je ono što kod crkve možete naći, da ona nalazi svojom ekonomijom, nalazi najbolji način da određene momente naglasi, a ovo su ti momenti iz žitija koje su naglašeni, isto je sa svetim vladikom Nikolajem, gde se ne uzima ni dan njegove smrti, koji je 18. mart, nego se uzima dan prenosa moštiju iz Amerike u Srbiju, u manastir Lelić, to je 3. maj. Ne kažemo, to je nešto što je vrlo važno reći, a ovde ima tu taj smisao da se pokaže kako je zapravo januar mesec ili početak godine, kako je kalendar pun na početku tih vaseljenskih svetitelja, kako godina počinje sa njima, kako su oni nosioci toga, kako su oni, da kažemo, novo voće, da su oni novi Laos, novi svet, obnovljeni. I to je ono što ovde treba istaći, jer su ti svetitelji vaseljenski na neki način obnovljeni autoriteti crkve početkom 20. veka na ovom teološkom planu, jer kad pogledate, prosto nemate nikog od tih svetitelja koji nije ušao u neke od osnovnih studija. Sveti Antonije, sveti Atanasije, sveti Maksim Ispovednik, sveti Vasilije Veliki, znači to su ti, nema više, da kažem, onog pređašnjeg napora i da se određeni lokalni svetitelji istaknu da bi se time potvrdila ta konfesionalnost i ta posebnost. Ovde se zapravo idu u tom pravcu izgrađivanja
vaseljenskog hrišćanstva, jednog sveobuhvatnog hrišćanstva i tu je došlo, da kažemo, do tih susreta, jer ako vi u jednoj tradiciji, u nekoliko hrišćanskih tradicija, da kažemo, ili pravoslavnih tradicija prvenstveno, ali onda i širih, katoličke, anglikanske, znači u tradicijama hrišćanstva koji neguju kult svetih, vi imate interesovanje za iste svetitelje. To nešto sigurno znači i to je nešto što je dobro i sa pravom podvuko Bogdan, upućujući na tu knjigu Voltera Frira i taj uticaj. Ali mi vidimo da to je mnogo dublje, nije to samo, da kažemo, jedna intelektualna, da kažemo, intelektualni uticaj koji je izvršen, pa da Justin odlazi tamo, da mu se otvaraju vrata, nego vidimo ovde da on ima jedan mnogo dublji odnos s tim svetima, da oni su ti kojima se on moli, koji se Hristu moli. Znači, to je prva stvar. Jeste hteli nešto da prokomentirate? Ne. Sada postoji ovo druga pitanje, znači prvo je pitanje kome se on moli, a drugo pitanje za šta se on moli. Mi smo ranih dana u ranijim viđenjima govorili o tim kratkim molitvama koje Justin nastavlja posle ovih drugih, posle akatista. Znači, imate jedan deo koji se tiče, da kažemo, pravila koju on, monaškog pravila koju on poštuje, znači kroz akatiste ili već jutarnje, popodnevne i ostale molitve, znači jedne molitve koje se čitaju. A onda kada se duša dovede u to stanje ekstazi, to stanje pobuđenosti, i on se obično nastavlja sa tim kratkim molitvama. Jedna od tih kratkih molitva, najpoznatija kratka molitva je Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešno, koji se naziva Isusovo molitva. Ovde je on drugačije, Justin se vidi da on drugačije planira svoj molitveni ritam. Prvenstveno on kreće sa, evo, uzmimo recimo 21. 21. Evtimije veliki. Jutarnje molitve se završavaju. Znači, to je prvo sa čime počinje. To može da traje, jutarnje molitve mogu da traje pola sata, 45 minuta, sat vremena, zavisi koliko vi, koliko je to pravilo koje čitate i šta u to pravilo ulazi. Može naravno i kraće, imate jutarnje molitve koje su obično kraće, pa traju 7 minuta, 10 minuta, to je nešto što svako prema sebi bira, prema svojim mogućnostima. Naravno, kod monaha je to duže nego kod laika, kod, da kažemo, ne monaha, svetovnjaka. Onda nastavlja 100 molitava Isuse slačajši svetim Evtimijem o molitvi me svegrošnog. Pa onda 300 molitava Isuse slačajši svetim Evtimijem o blagodati naš svegrešni. Srce, telo, pa onda 50 metanija. Pa onda Isuse slačajši svetim Evtimijem spasi sve i svja. Daj nam molitveni odnos prema svetu, oblagodati nas. Pa onda 100 metanija. Isuse slačajši svetim apostolom Pavlem i Makarijem oblagodati moj svegrešni. Svetim apostolom Jovanom i Makarijem i Simeonom novim bogoslovom. 100 metanija za sve i svja, 100 molitava Isusa slačajši, svetim Evtimijem o molitvi moji svegrešni i 100 molitvenih prošenija kao i gornja. To je samo jutro.
Na primjer, kasnije na večerje imate 1300 molitvi za sve, za nas, za sve rastinje, bilje, životinje i mene sve grešno. Pa onda ide ponoć. Znači ovde već imate jedan dnevni ritam koliko ima. Molitve idu u dva pravca. Prvo, omolitvoljenje, a drugo blagodoćenje. Znači, prvenstveno kad vi imate taj ritam, jutarnje molitve ili večernje molitve ili da kažemo te molitve koje se čitu ponoć, znači koje su već pripremljene, gde imate određenu formu, on nastavlja dalje da on dovede svoje srce u stanje molitvenosti. To je kao neko, pazite, to je isto kao kad neko trenira, pa je onda to jedno dobro zagrevanje, da bi vi mogli posle tog zagrevanja da napravite neki podvig. Jer askezis upravo i znači to, trening. Znači, to je ono što je važno ovde. A onda ima taj odnos, polazi od sebe sve grešnog, sve gadnog, znači jedno totalno umanjenje sebe, znači molitva prvo, da vi dobijete molitvu, pa onda okreće odnos prema sebi, pokazuje gde je njegovo mesto, kakvo on mesto ima u svetu. I on je u tu najsvegrešniji i najgadniji, a onda polazi, on te molitve naziva i očistiteljno gnoseološke molitve. Te očistiteljno gnoseološke molitve imaju za cilj da očiste njegove saznane organe. Zato on uvek polazi. Znači, ako imamo prvo oblagodati moj pa oblagodati moje telo, o molitvi, odnosno o molitvi moj sve grešivi. Pa onda o molitvi telo moje sve grešno. Pa onda o molitvi srce moje sve grešno. Pa onda o molitvi oko moje sve grešno. Vidite kako on polazi od tih stvari, da on prvo polazi od uma, kao nekog, da kažemo, kognitivnog centra, odakle mi dobijamo svo znanje ili saznanje, odakle se ono, da kažemo, rađa, znači, ili i onda traži da tu molitva počinje prvo da radi. Jer to imate kod isihastičke molitve, cilj je da siđe u srce. To je jer imate omolitvljenje uma i omolitvljenje srca. Ovde imate, znači, kreći od uma, zatim kod njega je vezan sa telom, znači već imate jedan materijalnu dimenziju, znači samo telo, što pokazuje zapravo, tu imate te molitve kad govorite o molitvljenju tela, i on često se pokazuju ti znaci. Znači, generalno radi metanije, znači radi i metanije, da kažem, ove duboke poklone, radi one znači, gde preklanja kolena, znači na kolenima i dodirujući rukama i čelom pod. Imate ove i struka molitve, znači, odnosno poklone, manje poklone. Imate, kao rezultat toga imate suze koje on čak često ovde možete vidjeti da on ukazuje na to da daj mi, Gospode, suze, i da je to znak da telo počinje, znači da telo počinje da reaguje na molitvu. Znači one dolaze, naravno sve to ide, a onda ide dalje. Šta i dalje? Onda kaže srce moje sve zgrešno.
I onda je pravo ta toplina, kada on objašnjava da ta toplina koja ga obuzima, ona dolazi iz srca. I uvek je interesantno, uvek završava sa okom. Znači, oko je to koje vidi svet. Nije obrnuto da oko vama daje informacije, pa da vi dobijate da vi dobijate onda da te dobivene informacije šaljete umu, a da ih prerađuje, nego je obrnuto, vi imate molitveni a onda on preko srca daje oči i otvara svet. Znači, vi kroz očinji vid na neki način šaljete poruku prema svetu. A onda na kraju on ide dalje i kad kaže, na primjer, ovo je pobuđen taj duh, pobuđen molitveni srce, a onda nastavlja molitve. Na večer je 1300 molitava za sve i sja. Znači, on izlazi iz sebe. On se moli, sad je on monah, on je sad njegov je svet. On Boga moli za spasenje sveta, što jeste cilj. Nije cilj monaha da se moli za sebe, cilj monaha je da spašava svet i sebe u tom svetu. Zato je on počinje za sve i sja, za nas. Nisu to, pazite, nisu to, da kažemo, neki abstraktni ljudi. On ima ovde brata koji ima muku, znači, se živi sa živim ljudima. Pa ovde, sećate se kad smo pomenuli da je 13. je se Miškin skončao i on kaže kako je lepo lice Miškinovo. Znači, mrtav čovek, ali za njega on živ čovek, zato je to sve i svja i tu su ti svi sveti, nije Miškin manje svet od ostalih, a onda za sve rastinje, bilje i životinje. Znači, on proširuje to, nije to, i to je, da kažemo, ta širina kojom ide. Tako da, vi imate tačno postavljeno stepenovanje od čega, šta vi otvarate prvo, znači kako a to je na neki način, imate, znate, i ta dela, i to je dobro, opet ja pominjem, kolegu Lubarića koji je izvanredno pokazao tu zapravo kako tu taj kantijanski solipsizam koji postoji, to objektivirano znanje koje je dominantno tamo, zapravo Justin kritikuje baš na ovaj način u molitvenom dnevniku gde polazi od uma i gde raširuje te kognitivne sposobnosti i prebacuje ih. Znači, nije svet na neki način oblikovan umom, nego je svet taj koji, odnosno Božja blagodat je ta koja kroz i ostala čula se proširuje na svet. I to je taj, da kažemo, molitveni odnos prema svetu. Pa ćete da podelite ekran da vidimo opet teksta kako izgleda. I kako se može najbolje prevesti slačajši? Kako on Hrista opisuje? Slatki. Slatki, Da. Evo ovde, recimo, to je ta prepodobne Evtimije Veliki, znači jutarnje molitve. 100 molitava Isusu slačajšem, Sveti Evtimije molitveme svegrešnog, pa onda Isuse slačajši Svetim Evtimijem oblagodati naš svegrešni, srce, telo, pa onda Isuse slačajši spasi sve i svja, daj nam molitveni odnos prema svetu, oblagodati nas. Znači, to se stalno ponavlja ovde i vi imate isti model tu koji se evo, recimo, prepodobni Makarije Veliki. Isuse slačajči Sveti Makarije, oblagodati moj, moj, naš svegrešni, molitvi telo moje, oko moje svegrešno, prosveti moja naša čustva, pa onda sto molitve, sto molitanija, jer imate taj paralelni sa telom, Isus slačajči Sveti Makarima blagodati naš ponovo, znači sve to ide, pa onda večernje molitve, 50
molitvi Isuse slatčajši Svetim Eftimijem velikim, zato što je sledeći praznik Svetog Eftimija, znači on se moli, uveče se moli jer počinje dan, već počinje praznik Svetog Eftimija, znači, ali ne zaboravlja Svetog Makarija, znači oblagodati moj svegrešni, na neki način ponavlja, onda posle 100 metanija ide, a onda te metanije koje prekidaju, metanije na neki način prekidaju prekidaju taj niz molitve za sebe i posle metanija on izlazi iz sebe. Onda spasi sve i sva, moj mili dom, mog brata i mene sve grešnog. Znači, onda opet ide o blagodati naš, daj nam molitveni odnos prema svetu, udostoj nas da te ljubimo od sve duše, o molitveni svegrešnog. Znači, vi imate, da kažemo, jedan model gde se to ponavlja. Svaka je molitva, da kažemo, svaki niz, ovde vi vidimo često je to, da se molitve grupišu oko jutarnjih, večernjih i ponoćnih, znači, ali negde imate i nekoliko dodatih molitvenih delova, tako da se one umnožavaju, međutim ovde generalno kad pogledate koliko je to molitve urađeno, 600 molitva samo ujutru, pa onda 1500, evo, na primjer, na večer 1300, pa jutarnje molitve su obično, znači, nije, ovde se već razlikuje to, jer mi smo govorili o tome koliko Isusovih molitava se obično kaže, pa kako se to broji, kako se to provuče kroz brojanicu, da li malu, da li veliku, i da je to. Ovde već imate različite vrste molitva, ovde imate, na primer, 21. Sveti Maksim Ispavin, jutarnje molitve, 100 molitve Isuse Slačajši, Sveti Maksimom o molitveme svegrošnog, znači ta svegrešnost je jedan light motiv kod njega, on polazi od sebe kao najgrešnijeg na svetu, a onda ide dalje da se oblagodati oblagodati čustva, oblagodati srce, oblagodati organi saznanja, prvenstveno oko, pa onda se pravi često se pravi ta pauza, koja nije pauza, nego je se tiče određenih broj metanija, ovde 50 ili 100 ili 150, zavisi, onda imate već da ili se nastavlja ili izlazi iz toga, pa onda spasi sve i sva, spasi moj dom, mene grešnog, i opet na neki način se završava u istom ritmu, vraćajući se u sebe. Znači, imate buđenje sebe, izlazak iz sebe i povratak u sebe. Znači, imate od uma polazi i nekako se sa umom i završava, jer ako pogledate, ovo su jutarnje molitve ovde, znači jutarnje molitve počinju sa o molitvama svegrešnog, o molitvi a onda na kraju se završavaju o blagodati moj Znači, to je ono što smo rekli. Postoji razlika između omolitvljenja organa i oblagoćenja organa. Prosto, organi koji su omolitvljeni, koji imaju taj dijalog sa Bogom, su jedini sposobni da budu oblagoćeni. I to je taj izraz koji on koristi, znači to je taj izraz očistiteljnog noseološke molitve. Znači, molitva je ta koja čisti, a onda se gnoseološki deo, gnoseološki ili organi saznanja oblagodaćuju. Znači, imate ta dva modela koje se prate, imate i kod različitih delova različite modele od, ne kažemo, koje opet idu od sebe, sopstvene svegrešnosti i svojeg uma, omolitvljenja,
a onda izlaska, a onda ide taj proces oblagodećenja i vraćanja u sebe do oblagodećenja uma. Tako da, evo ja ću se da završim sa ovim. Da. Znači, to je ovaj deo za danas koji smo uradili, je li tako? Pa da, ovo jeste Dobro. samo jedan primer, on ništa posebno da kažem ne daje novo, ali smo mi dosta materijala imali, mogli smo to i na prvim, da kažem, prvim Mhm. danima ili na prvim poglavljima, na prvim sekcijama ovog dnevnika da napravimo istu analizu. Ovo je više jedna studija slučaja kako ta molitva funkcioniše, prosto da mi znamo šta obično radi, jer kad čitamo, na primer, Nikodima Svetogorca, Giorita, i kad on govori o molitvi u tom o nevidljivoj borbi, jednom delu za koje je iskorišćena jedna knjiga jednog katoličkog sveštenika, a onda je, da kažemo, taj molitveni deo koji se tiče molitve najviše produbljen, gde vi tačno imate, gde se prati jedan dati, znači to su prosto ispunjava pravilo da vi čitate ili jutarnje ili večernje ili ponoćne ili već molitve, znači koje su utvrđene utvrđenim generalno određenim kanonom, a onda nastavljate kad dođete do tog nivoa duše, znači ekstaze i pobuđenosti u dijalogu sa Bogom, da vi nastavljate to stanje kroz Isusovu molitvu. Ovde njegova molitva jeste upućena Isusu, on ne govori Isuse Hriste, sine Bože, Isuse slačajši, Isuse slatki, a o molitvi Svetim Vasilijem, Svetim Jovanom, Svetim Maksimom, Svetim Pavlom, moju svegrešni, mene svegrešnog, znači tačan niz ima tih molitvi, tako da vi možete recimo da krenete sa molitvom umolitvljenja svegrešnog uma, pa onda molitvu svegrešnog tela, svegrešnog srca, svegrešnog oka, pa onda idete kroz molitvu oblagoćenja, o blagodati Gospode sve i svja, o blagodati Gospode rastinje, bilje moje, moj dom, brata moga, pa onda o blagodati Gospode moje telo, o blagodati Gospode moje čustva, o blagodati Gospode moje srce i na kraju opet o blagodati Gospode moj um. Znači, počinje od uma i završava se s umom. I to je i sada taj prekid između omolitvoljenja i oblagoćenja je popunjen metanijama. To je tim poklonima koje se vrši. Znači, to je ono što je važno ovde videti, i kad bi se to na neki način rekreiralo, kada bi se to pratilo, to bi tako izgledalo. Znači, jedan molitveni ritam koji je kroz kratke molitve, naravno te kratke molitve idu, ako po 100 molitava uradite za jedno, to je ako imate 6 do 8 ili 10 stvari za koje se konkretno molite, onda to izađe na 1000-1200 molitva, samo u okviru jednog, da kažemo, jednog molitvenog dela u okviru jutarnjih molitava. A kako broji, kako zna koliko je uradio? Kroz brojanicu. Obično, znate, imate čvorove na brojanicama koje vam to kažu. Obično kad imate ove brojanice koje se nose oko ruke, one imaju 33 čvora. Imate velike brojanice od 100, 150, 300, tako da su to možda, to su najbolji načini da vi pratite koliko. Zato imate često i on kad govori, da govori u pismima svojim
učenicima, studentima, mislim tu prvenstveno na vladike Atanasija, Amfilohija, on kaže provuci brojanicu za ovog ili radi 10 menadanja za ovog ili tako nešto. To je način na koji oni komuniciraju sa svetom. Kroz molitva je ta koja je, znači generalno to sam, mislim da sam govorio prošli put o tome, to je bila jedna epizoda gde on, mislim, to se često ponavlja, ali ovde je, na primjer, kod upući na Karmirisa, Karmiris je njegov prijatelj iz Atine, profesor, akademit grčki, koji je njemu dat dok je on studirao u Atini još kao student na osnovnim studijama, Justin je bio postdiplomac, da mu pomogne oko grčkog jezika. I kasnije je, kad je on slao svoje studente u Grčku, kad je prvi od njih je bio Vladika Tanasije, kad je došao, njemu je Karmiris bio mentor. I onda ga je u pismu ga je opisivao, a Vladika Tanasija u odgovoru na pismo kaže dobro da pomenješ Karmirisa, on je divan čovjek, uradi mu 10 metanija i provuci jednu brojanicu. I to je taj odnos koji on njima da kažem, prenosi, molitveni odnos prema drugim ljudima. Nije to samo poznanstvo, nego zapravo i zastupništvo. A opet to zastupništvo je, i to je ono što su govorili njegovi učenici, a to se desilo, to je prvi put Justin rekao za vladiku Nikolaja, kada je vladika Nikolaj se upokojio, pa on je rekao, onda sam ja pokušao, onda čim po upokojenju, a to je, Justin je mnogo volio vladiku Nikolaja, to je bilo izuzetno i to se vidi po tim svim apelima koje on njemu držao i sve te predivne besede koje on držao njima, on je stvarno smatrao vladiku Nikolaja, da kažemo, jednakim sa Svetim Savom u tome, što je prosto bilo nezamislivo, jer je tada cela jedna, da kažemo, partija svetosovska krenula da pokaže koliko je Sveti Sava značajan, ali onda vladika Nikolaj, onda Justin vladiku Nikolaja stavlja i on kaže, prvih 3 dana sam se molio za vladiku Nikolaja, kad se upokojio, onda nisam mogao više da se molim za njega, onda sam počeo da se molim njemu i onda je molitva ponovo išla. Tako da je to taj odnos koji su imali, znači odnos zastupništva, i vi zastupate nekog, vi kroz molitvu nekog uvodite u tu, ili kroz molitvu tražite nečije zastupništvo. Je lep i dirljiv taj odnos koji imaju međusobno, eto, svetitelji koji u to vreme nisu znali i da su znali ne bi ni bili. Mislim, to je ta lepota života svetitelja i svetaca uopšte. I ovo mi je jako važno što ste danas naglasili, da polazi od uma, da je zapravo ključni i njemu se vraća da je on možda najpouzdaniji i od čula i od srca, jer mudri Solomon kaže da je srce prevarno više svega, da je to jedno stanje koje daje lepotu života, a i samu bol, ali ne može se na njega skroz osloniti, da je ipak vraćanje i ta celina pogleda na svet i na sve kroz to je baš ovako lepo. I to stanje ekstaze, znači ono je jedno prolazno stanje u kome je uključeno i telo i emocija, ali je to ipak bitno da se razumom, ne samo što je on bio učen čovek, ali koliko je on video da sve to što se uči treba biti pročišćeno molitvom i Hristovim umom, koje je fantastično. Znači, sad pita jedan od naših pratilaca kako se postaje monah i šta treba prvo, da li postoje preduslovi kao neki prijemni ispit. I onda kad neko sazna da je molitveni život zapravo praksa,
vrlo intenzivna. Ovo nije meditacija i stajanje u jednom nepokretnom položaju. Ovo je akcija celog bića, vrlo moćna. Apsolutno, apsolutno. I tu taj, da kažemo, ta lestvica vrlina koju on opisuje, jer pogledate te dva dela koje smo mi pominjali, taj doktorat atinski, znači ličnost i saznanje, po Svetom Makariju egipatskom i gnoseologija po Iseku Sirinu je napravljena tom modelu gde vi imate određene vrline kroz koje vi prolazite na putu prema Bogu. Ali te vrline nisu zapravo generalno uzete kao jedna sistematizacija učenja svetootačkog iz određenog perioda, pa da je to obrađen četvrti, peti, šesti vek, pa da ima tu nekih odstupanja ili ostalog, što je generalno danas naučni rad. Vi imate ovde proživljeno, znači on generalno sve što nalazi tamo ili sve što proživljava, on to spaja i sintetiše. Znači proverava to eksperimentalno, ali taj eksperiment, mislim da je njemu molitva bolji putevoditelj nego što je to svetotačka literatura, jer kroz molitvu on dobija potvrdu mnogo čega, na isti način na koji su oni svetitelji koji su to pisali dobijali potvrdu time. Tako da je to vrlo važno istaći ovde i da su to komplementarna dela koje treba čitati. Nastala su u istom periodu, nastala su iz iste inspiracije, te molitvene inspiracije, i jedna je pisana u jednom stilu, u jednom registru koji je opet više manje stil tog vremena. Danas bi to opet bilo upitno da li bi jedna takva disertacija mogla da prođe ili ne, zato što tu ima dosta pitanja koje mi pitamo iz, da kažem, ukupnosti znanja u tom istraživanju, pa često su određena pitanja tu, goreća pitanja, na njih nema odgovora. On ne polazi od toga da ponavlja niz pitanja koji su tamo postavljene, nego polazi od toga da proveri ovo ovde, i zato i to dolazi do toga da se on često i ne razume, jer obično se u savremenoj nauci taj kritički metod postavlja istorijsko-kritički kao neki dominantan metod gde vi morate autora da gledate u kontekstu vremena, uticaja, različitih intelektualnih strujanja tog vremena da bi mogli da objasnite neke stvari. On to ne radi na taj način, pa da kaže, eto, pazite, mi imamo u Egiptu, čak se on nije mnogo ni zainteresovan za istorijsko prikazivanje Svetog Makarije, koje je i dan danas upitno u kom se to autoru radi, nego se prvenstveno interesuje za ono što on piše tamo i taj metod koji on daje. Zato ga i on proverava na ovaj način, da vidi gde su šta je vera, šta je molitva, šta je ljubav Božja, šta je omolitvljenje uma. Znači, te sve, šta je omolitvljenje srca, šta je oblagodaćenje. Znači, to nisu termini koje mi uzimamo kao teološke termine ili kao neke fraze. Često danas kad govorimo o molitvima, pa to ispadne jedna hrišćanska ili pravoslavna ili bogomoljačka frazeologija, a onda kad govorimo o blagodati, to je jedan, da kažemo, tehnički jezik usvojen, a vi zapravo i ne znate šta bi to moglo da bude. Često je to nedorečeno, ali ovde je tačno se proverava šta to znači. Znači, šta znači blagost uma, blagost srca, tela, čustva, šta znači omolitvljenje svih, šta znači oblagodaćenje svih. Znači, on to pokušava vrlo jasno, zato što više pažnje i svoje najdublje posvećenosti tome daje kroz molitvu.
generalno traži da mu se ti organi očiste. I to je to očistiteljskog noseološki metodologija, a ne istorijsko-kritički metod koji je dominantan kod njega. Znači, molitva je tu i cilj donekle, jer kad pogledate, on ima molitvu za cilj. Znači, prvo on traži molitvu, daj mi sledaši Svetim Vasilijem molitvu da mogu dao molitvom ovo, dao molitvom usta, da molitva bude ne samo na usnama, nego i umu, da molitva bude ne samo na umu, nego i u srcu, da molitva zapravo isijava iz tela, da moje telo prati molitvu, da moje disanje prati molitvu, da moje oko prati molitvu. A onda, kad ja očistim te organe saznanja, onda se molim za oblagodaćenje. Prvenstveno svega i sveta, i bilja i rastinja, pa onda i sebe samog, najgrešnijeg, do kraja, opet istim putem, ali povratim od oka, preko čuvstva, preko tela, preko srca, do uma. Divno. To je jedno integrisano zdravo biće koje radi na celini. Baš ovako, kad gledamo druge verske tradicije i uopšte taj pokušaj čoveka da ima duhovnu praksu, da vidimo da je to jedno ovako zaista blago koje je ostavio u svom dnevniku, jer eto, čovek može svašta da zamisli kroz određene reči, ali ovde nisu samo reči, nego i praksa i znači jedan program koji je on eksperimentalno u tom duhovnom uzrastanju sledio i zato je to blago. Tako je, ali opet i treba, mi smo o tome pričali prošli put, koje su to termini, koji su ti pojmovi kao iz ruske religijske filozofije. Taj integralno saznanje, celovito saznanje je nešto što jeste bilo jedna od rezultata, jedna od konstanti ruske religijske filozofije. Možete naći kod Solovjova, možete naći kod Florenskog koji on čita. To je zapravo jedna kritika racionalizma kao jednog dominantnog vida filozofskog promišljanja koji se bazira samo na raciju, na razumu. Znači, ne govorimo o umu, govorimo o razumu. Tu postoji ta razlika kod nas, i pa onda idu. Ali on govori o celovitom integralnom saznanju, uzimajući te termine iz te tradicije, ali ga on pogružava u toj svetotačkoj tradiciji. Ne samo svetotačke misle, nego prvenstveno svetotačke prakse. Jer šta bi to drugo mogo da nađe? Na taj način on i te termine da ga on krštava, ako bi se moglo tako reći, u bistrim vodama svetotačkog predanja. Divno. Vladimire, hvala. Hvala vama. Baš je bilo inspirativno. Evo, ja zapisujem ovde, tako bih voljela sve da stavim u opis, ali oni koji budu slušali, ja ću samo nagovestiti ključne reči. Da, lepo. Pa eto, sledeći ponedeljak nastavljamo. Vi određujete šta i kako napredujemo. Pa eto, bit će više duhovnosti u ovom svetu. Hvala vama na vremenu i na pažnji. Molim, prijatno, Vidimo se, doviđenja. prijatno, svako dobro.